agus fáilte uadile go SpeakGaelic. Ha min dóchas gyfil sif ule an an sound mishnachal, that you're feeling confident, leis gyfil sif a gianaf erstis leis a Gaelic. She socialtas, society, socialtas cuspid a program seo. Smar sin, vi sin a códig mu imvedach rút co chéaltse vi sin jedef chuspid. Agus chan nurig ein bdíon socialtas gun gua horst idd an join vike a hacha kutramach. I can't not mention those younger than us. And ni a hína beak, she a nína beak. What the little ones see, the little ones do. And ni a hína beak, she a nína beak. Agus nachil in sinachgol sin ha 4 sa gas. Nisha, share again beacon oprach a ach, soul jay has an navark. What's ahead? Beacon gramad, le fame, agus food. I cynnu ac am na sef o'r stiùidio meddach. Fim o'r smúnich ag mynadja hacin sa chaursnach. Joy Dunlop. Be Calum Maclean, a siúl cha Vatersay sa Suringa. Agus mar a Suringaine a gol a nui rútan. Fim o'r leatach ag agus lesach ag is neach a bhíon a dawn. Fim mi ddíadach chwan a gníomh chu'r híl. Nisha han taumaun cynnych ag griffer a ha iddo fi gudíchalach a tchecysg agus a ramsach ag na caning Tòmas MacAilpein. Fáilte agus SpeakGaelic a homish. Nisha hog tusa irigealtach agus irigealtach agus cymrach arw iolus ma ha irigealic yn tosioch? Wel, hau cearst tarw Gaelic ag ma farintin agus tosioch ma hyl chai ma hwgal yn bala elders leit fy mei farslik agus wel, fa ma head a farintin na Gàidhlig agus fa eitsyn son a Glasgow fa eitsyn lomalan orein is gialach gyn ach cwdiach fa toirt môchig o gyda cealach yn acam is a gaeltach agus ri se pibyd a fan yma hen ar cwdiach agus fysin cwtamach a hef cwchtyr agus a nŵrsen rai ma cheolach emerich dan eilean sgianach dyr fa mis y brunskol agus fa Gaelic ceir hemach lodom Cnabian agus fan y teacherin ho brosnachol hef a chanain fa mi gahiari agus wel rein ma cheolach barach glwys am yn gorst ach mae ieri cael nyrwa mynd am y iacada rai mi cwrs y bwci yn y Gaelic yn yn innernish agus chorder am chwmwr gyda chwmiorom agus sy'n codys fi blin arall. Y farach idd yn nwy a hacad is a chanan ha isgyfil wy fôr hacad awn yn eachtri agus cwlter hoesialt yn y Gaelic. Yn eisiau gein becan fyny sy'n? Gyda'r hyn, ba rif wy acam an yn eachtri agus am sy ramsgol cam i'r ienaf fa mi cetydd cwlter Gaelic an yn ila mar eisiau bled agus yn daif fec sy'n eisiau cam yn hoesialt yn eisiau toesialtas agus clachgig tús yn Gaelic mar fialarish agus bardach agus kunst yn credja for son fi fein amach mu fehen y dyrnia cwmynta, dyrnia bochga, dyrnia na siali yn y bachsyn agus ba cordrym cwmwyd agus ha meid fi lentyn i'r fan nŵrsyn. Nisha, hau gwper ec tasgon digitach Gaelic na halwapa, yn un sy'n gein bicyn fyny sy'n? Se an y dasg, no dach eir sy'n storys na Gaelic, ha larach lína cyn agus sy'n crwch a gyrus yn syr yn asgu mynd na Gaelic, Gaelisteach corpus na Gaelic, agus han sy'n crwniach ag eifisach môr de hexig yn Gaelic, agus bi lwch rawnski clach ag sy'n, agus bi skipper fachlin na Gaelic clach ag sy'n, os yna bi a fi rawnski gachanain, agus mar ha gwprchig, mar ha abersyn sy'n cheile, agus sy'n fel mi gwpydd. Agus hau cwdiach a tchecysg na Gaelic olpaig o basach yw? Gyfer eisiau na cors na grwyd? Ha cordrym glan, ha mi tchecysg klasich yn litrichish, an y rosg, yn eiflin diag, agus bardach, siawn bardach, agus haidach hwyl y twrysg, ha mi iolach yn y text hyn, ha mi coni ffainwyd gynwyd ha, eto ialachta, agus mar ha canan, agus echtri ti'n colan yn litrichis yn cordrym. Ha dim y giltio na Gaelic? Ha, gyda'r hi. Agus, mar sy'n, diolch o trich gyfysta y cleachgig na Gaelic fel wag o la? Bi mysio clachgig Gaelic hwyl la. Ha Gaelic ag Macaileathain, ha sy'n tŵgol ar gys chloniag le Gaelic, gwpr le Gaelic, mar sy'n ha mi tîm bio yn ysgrifft y bwdlacin de Gaelic yn y Glasgow. A ha cwdiach Victoria ma charid yn cwdiach.
Agus mar sin, dé chóirle a bhéigh tú doúine a ha son a níd a Gaelic achcha fiús áirstachúch? Well, sé chóirla thuair muise caiinecam na a bhí ág tó fór a bhí clacha Gaelic chu trí sa studiút. Déan a Gaelic na páist ábhaiseach iad a bheitthe. Agus cruúich daimhan trona Gaelic far a bhfuil chaideach an dúris. Agus nuair sin fíocha bhí chud an canan go féim na dóid choideach an dóid cultúrach, scrúachas, chaideach a bheilech cén misteachas, cumasach. Tapla a hómis agus ha déanana fiúr bhí bharrachd léintin bhdíon na saite irt as a frógram. Ach runne sin Jimmyon bicin a bharrachd Gaelic ionnsachadh. Thug sin súil an an prógram a gá iad a gú ubangach an san trá cheachgil. The passive voice in the future tense, as a way of expressing things more formally and impersonally. Léhid jóir, níor, agus hir. Agus ha sin a dul a choiad a seo a dhíist le dá gníomhar ile. Féim, must, féim, agus food. Me, food. Féim, agus food. Né sé nam bíonsa son I must read this a rá, sé féimi a haun. Féimimi seo a léimhúch, I must read this. Féimimi seo a léimhúch. So go ubangach jeb sin féimir seo a léimhúch. This must be read. Féimir seo a léimhúch. Agus ma ha sin a coirt trí fút a chleachgúch, jeb sin fútar seo a léimhúch. This may be read. Fútar seo a léimhúch. But what about the negative form? An crú aichel. Nua nachút, ja, ma gúte. Nach éim sin ruttigan a dhéanamh. When we're not allowed or we don't need to do something. Nachút, ja, nach éim. Well, díadach me a chana sin chanéim an so go gríomhach, the active voice, an so go ubangach, jeb sin chanéimer. Chanéimer gal rís na rialtin. The rules don't have to be obeyed. Chanéimer gal rís na rialtin. Agus éisimpleir a ha a cleachgug food, chanúter dreivuch an seo. Driving is not permitted here. Chanúter dreivuch an seo. Nisha, Jimmyon a Gàidhlig jéha ar carachin rís. Agus éistif go dlú fiach an tógsif féimer agus chanéimer an sa chóirich the Rona agus Luke. Fle fas clachtje de bestuurder in het tuurlaan unje. A carstudium gechecú, ach, sé an dulle bhain a bhí rí in het sabí. An na cosca sin ac in ar a gáil an méid agus a cúsin go má mí hínteach. Bei dyrre barach múnich i ein. Han jou buin een puplach o teichgas a bavist. En jij gewelu dochesach? A cynniw ac am na sé bhar stiùidio meadach. Féimar smúnich uch menáte hakin sa chuairsnach. Jé hou keelge. Wel, as sin an na chuairsnach immer chultarach. Bechair a bhí brasnach uch hachartas an itir jawichte kunnen we Giannu Gimes in Gaelic. Nachel múnich in het steegtje plannen canyan agus brasnach na Gaelic. Ha, agus cúmisin sin a dal. Ach, féimar leartach uch agus lesach uch is nea chavíonna daun. Féimar mi díadach panna gníomh chuir a chéile. Wel barach múnich i ein? Ha moedige mag cloud, a haar alfie. Dalga mag goedje goed, trantouwig. Haar zulwaich in de skalle. Agus hij is een gema eiliger stroe en edekit, agus taktie nach goede gele. Bis een feemal? Kimmer ga je goed laten varend in rijd, nach jacho helore. A gema de du geef, ze chidige rasch kan duwig zo. Je hoe gaat het chillig? Gaan in mijn waar, gema. Van je vaas, tiergenig, ach. Hannes missen als je. Hij voelt Alzheimer's. Luc, heb je goed dullig?
Chabúding a maithid cuide sa dé na únar, agus bhaid chó mí holiste hau. Ha deanna pégur an nech cúda me hiisteach in na dachaí, chanémarach in a nech a warach. Ha mé sana sa scríig ach ha mé éadachasach gan warach sin cúdigan. Hi, Marshally. Hi. Luke, Shaw Marshally. Hi, Luke. Ja. Na chael sin elke dag. Ha Marshally gin in jedf oped in een rode brien. Tjech of had ze hou er wie ze tjeddevis kuren. Wel, we mijn nurses on ground vlionigen. Ga mijn nusje kopen er met jou heen, maar niet kuren. Hij I 4 vagle dunje. Beetje jou nog bikken karle, horst gazen. Wie ik? Ga mijn kutje in de carriage in straatje aan een glasje echt demi in nodig in de maandag. Shit, scanner. En de hogshiv na fachlan fémer is fútar in shit. Nuair a bheith luc a gal droch mo chúisin, thuairste fémer smúneachach me náte a hacking. It's necessary to think about the place we have. Fémer smúneachach me náte a hacking. Agus chóilda sinné cúideach go gra gum fémer liatachach. There must be expansion, or expansion is needed. Fémer liatachach. Chóilda sin an crú aichel, the negative form. Nuair a bheith luc a brion teich ga farantan. Chanémer ach unanech a bharrachd. I only need to find one person. Chanémer ach unanech a bharrachd. Ha murachach ahad alfie a cúideach luc trontáirich throughout the summer, agus ha isan jóldach struhan erigich. Sound iad flows of money, struhan erigich a bheith luc a brion. Nach sin ripáirtin chóirigh a dhíist agus cainnichibh gym feisibh tar scríbhíon gin na cóiríon fat an láirí checín. A cynniw ac am na sefar stiùidio meadach. Fémer smúnichuch me náte hacin sa chuirsnach. J how keelge. Wel, as je na na chuirsnach immer chultarach. Begaar wie brasnachu hachartas an itir jawichtje, kunnen wie Gianu Gimes in Gaelic. Nachel meun je in het steegje plannen canyon agus brasnachug na Gaelic. Ha, agus kumishin sin dal. Ach, fémer leertachuch agus lessachuch is nu gewien het down. Fémer wie je planne gnieve goed de gele. Wel, bharrachd meun je ein? Ha moedige MacLean, haar Alfie, Tòmas MacAilpein, Trantaurig. Hij zulwaich in de scolle. Agus hij is een gemailig struwe en edekit, agus tactie nog goed de gele. Bis een female? Jimmy ein thuras a gal an an cúideach Calum MacIlleathain isise. Agus ha colwach go bhfuil tocaléad chun na háirste níiad a dhíist. Na chaid sin amach bhua je hain jíadach a ha fan Jurga. Just what it is that he's up to. Nach ruchgol in shalach. Geall go bhfuil sam jéad a bheach orm agus mín am thuan seo. A córach me bhí gobar. How is smúneach go bhfuil mi a gáil bra, taking advantage, a gáil bra. A chanán gúna over a ha mín am thuan seo gata. Seo in táte tunneachí, the settlement, in táte tunneachí is sache a níor an an alapa. She Eilean in Espic, the Bishop's Isles. Eilean in Espic a chana Vatersay, agus na Eilean Ile ha jes barai. Ba uaraun agus vai for smack nan lochenach. Ach, sat in tuil van uurse. In Jew, she Eilean Bhatarsaigh, in jaar je Eilean in Espic an se vil dunje a furach. Nan be a kuch een tol had got their wish een tol ga wie ik dunje bja en seo. Roiedig na nieuwe vlienjiek van sloeg een kut far in Eilean, off the island, far in Eilean. Jolt in toechgeren, van tjerne Gordon Cathcart, va a furach an een shirach opereen, eestjok, die takrien van grootjeren in Eilean va fask, in ferran a chlechkig. Mejerig, roinig kutju gan gaget heen en knaag os live, in their own hands, os live.
Nach ma genoch Eilean Bhatarsaigh, the Vatersay Raiders, Eilean Bhatarsaigh. Joe enam, de bhuiinge jaski chréine, in cud huike chomór, so frustrated, so annoyed. In cud huike chomór is gan de gaiad shalav, ferran in Eilean an a neukie jiak agus a shia. Ha mari chaimbal gleigálach scialach nan Eilean, agus a bheithe chrúai slúag violai 10,000 jes Vatersay. Có vanna Eilean Bhatarsaigh, GG a reinat. Har úntaach túine cruúteach a bheit a tusin nach dóith be an na méolain nach buring gaibh cumala dal na hin fat dúil mar a bhad. Fat a céir tílagus nes fat a céir vinna na beíire a bharai for a rá an na basa gaibh féin is tíis is féin má gúirt sinkas hanna hanniket seo. GG a reinat na a hanniket down. Nu a hanniket tíis seo bheit seo lugan ac yn lawn sy'n yw'r fad y gyn sy'n gwneud cyw. Gyda na digid is tíis an áiteo agus go tócadú tócalach bheicú tain agus go gúidirú múlachas agus go digid cew amachchas a djúma leis man bigid doirecha go burúd fúideach an héine nósan a déu sin so sin rúd a réinad. Gee, hachar gaibh an uair sin? Well, dúgad orra agus bad ag rágarrád mí logal agus chuidead sias a gúnéitsanat agus an nósan chuidead gaf siasanat. Ach, Cha sin gan fépes rút a hachas gaibh. Cha sin féga dúich is chat sias go Westminster an na sasan. Svatúine nósan fistracha le tímar a vatúine beo as na háteach in a bheith sean. So nid a húid na dúine mach sin cha i rialt a suid cúlú na Vatersay Raiders. Agus úrta tríúcha crád a féin Eilean Bhatarsaigh nes agus go fúta gad fúidecha sean. So nósan ha mi tuk sin gur anna déu sin bhad a gracha deach a Land Reform Act a dhéanú. Sgur deach sin nósan fug na Eilean is fats má gúirteid. I cóiseach ganúil go baile fás jaar astol, ha mi a cainechuig scialach a bheith bannacharid. Cuairt dúniúasol rí a Shennever sé a turas gan Eilean eiche, nach sibh ha fatas, far away, remote, fatas an seo. Fatas, coas, ar síse. Bhí cuit a coid ar áiteid an seirse seo, agus a sménechuig go ré fásach imelach iaich, a wild and remote wilderness. Fásach imelach iaich a haun. Ach, nan be seo an táte rys an ro usa in ure. Sanú héin is de chuideach a bheithe ha fís can bíag luach anaparach an gut. An sa cháir is lechiad bliana ag ro sealamh ag go bhain úsal cathcart na Eilean an seo, cha de thuirliáire ach ön turas. Go sealag orm. My goodness, go sealag orm. Ön turas. Ach, sé héist gása, réidir an ailtíil nó gasci gheana. Well, stocha go bhfuil sin a réir do léir sin héin. Agus Joy, fimi mi rá go bhfuil mo léir sin héin I córtú rum. Tach beletse a chalum. Jún sig sin in thuavas a shit me Eilean Bhatarsaigh agus nach eintneach in scialbach. Chóla sin grún apar sin fémal fuaie, na misc I gal bra. Taking advantage, I gal bra. Agus ferile a chóirstrum hín, sin an cud huike. They were frustrated or annoyed. An cud huike. Agus ba appersteke was me hín tríche cleachguch go shalvagodum. My goodness, or oh my goodness, go shalvagodum. Is cainigh gan feisih tuliag vo chalum na mian social ta akin. Han táman fáilte a chur bhíist Tòmas MacAilpein, agus a háis heiscevilú a gimmerst as lí na Gaelic. Cimar a hánig chuna sin? Well, sé dúnú radicach chunum, agus ha mi céte de Gaelic na dóid radicach, agus ha mi an bullin ar bhil misneach, sé bullin fic hawn de gúne, had de kotchig son bharrachd in den chanen, agus had de scrútig policy canin, cadrialtas, agus ag buin poplach, agus seik hasin na fiachin ri, well hasin ik awn van de wel a Gaelic ag crossraad gut do ra ha hasin fémach tor bharrachd gin of de chorsnach in tudiste de Gaelic, agus have Gaelic as a dachis with the mersin, agus hasin fiachin ri, die sin churarst.
Tá sin féimach ar dúine radicach is a Gaelic. A chaís cuideach go bhfuil uiacad an cánain ile agus go bhfuilú a gúnsach áiris cuideach. Well, sé dúach Calum MacIlleathain agus mar sin ha sin na géirí dúach a thuirt don do ar cuid chláineig agus ha jaura nó jauris mar farstin na sin haf na húrnína bes beth a garis agus stocha rí úne gan dúnsich na níana acin becin jaura cuideach na rasit suas becin. Agus how cuideach a scríbh neo iction is a Gaelic, an inse géin becin mina sin? Ha, bí mi scríbh léirvastin ar jóiricin mis mé le gan na Gaelic, bí mi scríbh altan scolarach agus altan do gunne eile agus a chordrum glán agus rúbec blogig cuideach. Sin noch einseach farsinneach de húsparin maha. Gàidhlig echtrí politics. A chaís nach chéilú ítar na a haf is go bhfuil imú cruiseach a dhacad. Well, mar faran sé gléibh dúne hacham a dhéint na fídain ach nuair hatí deacham sfíorhallam a bhí rotharach agus snáb a muí chun mí chu dána í Calum stelum sin go agus Jin bhruidhinn choirí na níana acham cuideach. Ní sé háis seo céist a bheits becúr ar a thula duine a ha I dheoch SpeakGaelic. Dé a napperst neo an bhachcail Gaelic I seirleid. Dé ha cíalbachuh agus cursán is stalite. Well, thug me se glucamin agus tá noch go gan napperst a chlach a bheits éad glucamin tuachtaí uadagin. Agus thug me sin stelum fuaim in nachgail agus a caran a fedacin glóasit agus ans nabarst becad de glichgus in a round bec. Agus er ik nach tuictúna dé hánan glucamin a mínichu sin géin. Ha céalach rudagin ha a cucalach neo mí hesafach, ma ha clach mí hesafach tuachtaí uadagin. Wel, míle tain go háis bheit nach lach brín rút agus gur maithid leit leis a húla project as a bhfuú an sás. Fishe, nach tar sinne súl ile crimach dina chórug a bheit aci na betraie itar Luke, Rona agus Marshallí. Se an duile bhain a bhí rí ina tabí. An na cosca sin acin ar a gáil an méid agus a cúsin go má mí hínteach. Bé dare bharrachd ein. Han jau buin an poblach o teichgas a bavist. En jij go bhfuilú dóchasach? A cynniu ac am na se bhar stiùidio meadach. Fémar smúnichuh me náte hacin sa chairsnach. Dé hau céalcha? Wel, a sin an na chairsnach ima chultarach. An bachar a bhí brasnachu hachartas an itar jawichte gunna bhí déanú dímas ar a Gaelic. Chleach sin im fachgal aichel, negative. Na behraie na a bhrín sin me chanúter agus chanémer. Sé rolliesachin aichel, negative prefixes a héad fachlan a bheits atáiseach le mí, G agus é. Mí, G agus é. Chomha sin éisiamplarin le mí agus é sa chárug. Na meisc, mí hínseach. Uncertain. Mí hínseach bhalúk, sé a brian minute. Agus chleach Rona an fachgalh dóchasach. Despondent. Dóchasach. Versin súl eichirinis trí eile I gútig sibh cuideach a chhain sin. Is iad sin, is, anna agus neo. Is, anna agus neo. San brian me agreement cleach sin an fachgalh únta, agreement. Ach san disagreement isúnta, únta agus isúnta. On an socialtas, when we talk about cearstas, it's justice. Cearstas. Ach sa chrú aichel sé anna cearstas, injustice. Anna cearstas aun. Agus bí sé bheolbach neo me rá. Ha sin bhí brian me gníomharan neo rialteach. Irregular. Neo rialteach. Agus lorici sibh taich agus an thuúig éisiamplarin dhéana seo an láirich acin. Dé chanar sa Gaelic san neighbour. Ha dá ach go bhain a churas neighbour an céil, fer an Gaelic héin agus fer ile an lochlanis.
Joer yn chiasat lochlanach, nabi, an yn un galf, sy'n yn sgianach is raarsydd, agus an yn sirach rosh is cachtaf, nabi. Chwalas ag unanech an yn elogol sy'n yn sgianach yn crw nabydde, nabydde. An sa chor dyn Gaeltach, sé coirsnach, nio corsnach a chwynir. Coirsnach, corsnach. Agus an yn íle, y hwnig iad coirsnach, chwynir uaddanan coirstanach, leithe, coirstanach. Agus chanilyn sin ach bywasad dyn fiarstas gwalchain sin a io'r sa Gaelic. Nach tar sin súl eichad cuid dyn na ionnsachadh sin. We looked at the regular future tense in the passive voice. Féimear seo a léamhadh. This must be read. Féimear seo a léamhadh. Agus son this may be read, rá. Fuatar seo a léamhadh. Fuatar seo a léamhadh. Ionnsachadh sin cuideach mun chrú aicheal, the negative form. Chanútar driving in seo. Driving is not permitted here. Chanútar driving in seo. Agus leis sin, hasin jiddig a frógram a rian. Jeb sib fisrachach me chwasichan agus me chórsichan leine. Agus BBC Sounds, jeb sib na pod chruaidean SpeakGaelic agus SpeakGaelic Extra. Ha da gáid an cuideach strihan SpeakGaelic ule a chuairt a bhíist, iad iPlayer a BBC, agus le fá híchtalan ar channel YouTube. Gus an cynnig sin a bhíist me ha, mar sin leibh an drasta.